ورزشفانا شامپیونا جهانی اریوان باروتا لدرسیما باکور کردستانه به سرکفتن خواه هیوی کچن درسیمه گشت کرنه کچا کرد آ درسیمی جمالباتا که هجاره در فتن و کمن لی سرکفتن و مزنن هری داوی بری 10 روزان لماجارستانه شامپیونی جهانی کیک بوکسه به دست خست. اریوان آتکانه شامپیون جهانی یا درسیمی جرو داوی را بحث چیروکا سرکفتن خواه کرد. İlk defa 2019 yılında Türkiye Şampiyonası'na katılmıştım. Cara yekem sala 2019'dan beşdari şampiyona Türkiye bum. O ez bum şampiyona Türkiye. Pişti wê jî min bawer kir ku ez dikarim vê werzişê bikim. Destpêkê gelek kesan ji min re got tu zarokeke keçikî, tu nikarî bikî, tu serkeftî nabî, jin nikarin bibin werzîşvan. Lê min guhne da gotinan min li ser rêya xwe berdewam kir û ez bû gelek keçan bûm mînak. Örnek olduğumu düşünüyorum. اریوان دبیجه کیف خوشه که پشتی سرکفتنین وی هجمارا جوانین لدرسیم دست به ورزشا کیک بوکسه کرنه زیده بویه. Çünkü şu an kickboksu çok fazla... Na hejmareke zêdeya keç û zarokên dersimiyan dest bi kickboksê kirine. Gelek zarok tên holawerzîşê. Ez ji ber vê yekê gelekî keyfxweşim û şanaziyê pê dikim. راهنر کلوب ورزش یا کیک بوکس یا درسیمه جی دبیجه اریوان جبو جوانین درسیمه بویا میناکه که باش و باندورا که ارنیل خلقه کریه. Üç ayrı branşta şampiyon olması insanlarımız açısından gençlerin... Şampiyoni Erivanê di sê beşan de bo ciwanên me baş bû. Xelkê me li ber ku Erivanên mînak werdigire, êdî bêtir zarokên xwe dişîne vê derê. Erivan di beşên boks, kickboxing û muay thai de bû şampiyon. Em şanaziyê pê dikin. Bizi gururlandırıyor ve aileler... اریوان پشتی شامپیونی جهانی به ناوردست به خباتان کریه و آرمان جاوی نو شامپیونی المپیاد جهانیه.